Karong Karbing long life a beer talong pen nilisami Julie baby nanarjui tha beer dang ton pen District Monitoring Unit pen National Animal Disease Control Program atum pen kapangreng marat mareng kiso pen kapajok nang jipen tanglok chainong kapangreng pen kosonsi ale kelong jima aputhak Animal Husbandry and Dispensary asahi malong cherok to amai kapado State Veterinary Dispensary Rongkhelam Dipu along pedapor phainer ke malong District Monitoring Unit pen NADCP atum chelangsi Hanwei Chainong kapangreng pen ali kachapalong lapen marat mareng aphang kiso avur pen kapajok jephan kiso kilangeng jeputhak DVO Dr. Dilip Mohanta Dr. Hongbari Intipi lapen Dr. Monica Tisopia tumpen thanpon NADCP that is cattle ear taking and vaccination program to eradicate the FMD foot and mouth diseases. Actually, why it is so much? It is a control program. আৰু আমি জানো যে আমি ইণ্ডিয়াখন গাখীৰ আৰু কেটেল পপুলেশ্যনত পৃথিৱীৰ ভিতৰত হায়েষ্ট কিন্তু আমাৰ গাখীৰ আৰু মিটটো আমি বাহিৰলৈ পঠাব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ গৰুৰ গাত মানে ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ যিটো কয় অসমীয়াত চবকা সেই বেমাৰটো থকাৰ কাৰণে ইউৰোপিয়ান কাউণ্ট্ৰি বা বেলেগ কাউণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ মিট আৰু মিল্কটো নলয় আমাৰ মোদীজীৰ নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম মতে তেখেতৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সূক্ষ্ম কাৰণে তেখেতে কৈছে যে আমি FMD পৃথিৱীৰ পৰা ইৰাডিকেট কৰিম ইণ্ডিয়াৰ পৰা ইৰাডিকেট কৰিম এইটো নোহোৱা কৰিম যেনেকৈ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পলিঅ'টো গতিকে ইৰাডিকেট কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এই প্ৰগ্ৰেমটো State Veterinary Dispensary asahem arpong along kitami pangthir ponsi arda kitum au samara tumaphan marat marengapi arjan paselang ponsi anutin na tumapanta nong nam alo pipajir pon News report Wasananse Karbing Long Live Kaching room henlo kheya jakong puathi PNC CCU pen kedam tang phai kuni ni phai koira trok arni hanjang lang so along khei kaching room amai kapadopon hanjang lang so karlitang jonardhon pathok kachikimo maya hongjaya long kapadopon bangso CCU pen amaya long saising rongpi pensi mai chapahem phupanlo lapen la sohut alohia man pen KLNLF amai phu P dili dunmai phu habi tokbi lapen abarim UPDS asongja portum pen danglo ongdung khei longri kaching hon asongja tum chetong dun maya long anutin khei kaching hon asongja portum kaning ja tengke nona pora hut khei kaching room kenang sotlo athe khei ching room re lapen klaivet to de pulote kache song pen ke manga sondo anta chunche detpo Banga kaprega kheya tumke eklaivet ke doa joinesi ke mang ason tami isi pen isi chunbomlo Karbia kheya tuma phanke ke mang ason nangke pachunji kalisi kelong tanga ja kong he huita nang thi bomlo lasi pini pen amatsi ning ingthin chikirla pen eklaivet ke dojia phanle bot I holo nang kusi khei kaching hon asong japo tum mayalong kachuningri padupon Bokajan pen ananterang Karbing Long Live Hamren Sericulture asai kamatum pen patirpi ponsi Arnisia baha Phongjangre nongka a LP school along bang pharo isi society maphan inki kapangrenga siki kipia sai dengpon Hamren pen kilometer cricket home kahelo Phongjangre ahawar nongka a LP school along inki kapangreng pen alekido anparta inki kichoa thengpi ke ekar chenang jeputhak Hamren Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpi SD Matikula Circle Kelangpon Ramesh Rongpi SD Hamren Circle Sangpi Rumi Kropi Lapen Sericultural Longklembang Pubang Piatum Chetongdon Phongjangre arong lake number nerkep Hamren MEC constituency arlosido Mongol Singh timong ko an makaching thurasai kiklem kachepaduk Phongjangre hawar towar misen ki piason thosi hawara rata our side to pen beha kiklem anparta sai kampen kiklem mi asondo anta kiklem chepeduk donlote kerengja phanta our side chelong renti pupusi Hamren Sericulture Saipu Inspector Mongol Singh Rongpi pen lamtheke than declare dekang Sericulture pen kusonji our side people pen la tuman paching thur thegi ma rong sort ong kasila so kemang ben si tum la so sericulture one day awareness program prang la tum la Sericulture department pen self dependent ame thang government fan chuki ke pin bang fan ame thang pen kuson se charge ap thegi ma la so puthak se ni tum la Sericulture training people la pen se kupi ma ke rap la a jung ke nangi tum Sericulture pen kupi pen se ke rap unjima
itu masih citan training pun jadi awareness program Pini Arnisi Abaha Sericulture Pen Mai Kibialong Pongjangre Hawar SGB Ronsing Timu Pongjangre BJP VLC Amaipu Welson Terang Pen Kichenglo Ongdung Sarmar Sarpimaratum Chetudun Si Hamran Sericulture Asaipu Atum Inut Pen Inut Inki Kapangreng Tegjila Pen Kebangji Surihini Ra Engkora Isianinkan Barla Wang Barbar Mate Arve Kejang Kichengahut Theng Piarong Ki Awarsai Kipipon Japan Lamjak Chipipon Ngelapui hino one day awareness program on sericulture. Sericulture apu thak keceng pen kijut kacini ni dui piglang ni kematian. Pen sericulture ke claim pen ali koson si kilong nai ma hai pudak kacini ni si ke ong. Amasi ke claim kita ma bang adang pi pen claim di bang beda. Masih la swasai bang ke claim di konsini tu kapor event sinon ke bang gila monsoon rain aku tabang ke nil tu mangke asok hang si alam itu man aklim dame ini amu dame itu tipo masih apor pen acara saya dame itu klaim pon tu sih nang mang dan sila saya awareness program ke TV Hamren Ben Daniel Inghi Karbing Online Dilai Pathua Klamalong KSA Pen Dilai Youth Empowerment Bu ATPN Pen So Arlo La Pen Sopin Suang Bong Football Kapathu Kachepate Angdong Kiti Pathu Ponlo KSA Dilai Arupia Tum Patir PC Dilai Pathua Klamalong Kidamtang Phaikuni Niphai EC Arni Pen Dilai Youth Empowerment Bu ATPN Pen Kibipon So Arlo Lapen Sopin Suatum Angbong Football Kapathu Kachepate Angdong Kiti Pathu Ponlo Kedamtang Phaikuni ni Phaing Kora Pho Arni Kapadupon Bangsu Angdong Kiti Kapathu Ahut So Arlo Tum Angbong Kachepho Lake Ok Hai Ketok FC Pen Dilai FC Angbong Si Chepho Ponlo Halapu Sopin So Atumangbong Kachepho Lake Fishery Owner FC Pen Green United FC Atumangbong Si Chepho Ponlo So Arlo Atum Angbong Kachepho Ahut Ke Dilai FC Atum Si Chepahai Ponlo Lapen Sopin So Atum Angbong Kachepho Ahut Ke Fishery Owner FC Atum Si Chepahai Ponlo Sopin So Lapen So Arlo Atum Angbong Kapathu Ahut Ke Thek Kachadai Koya Joksi Tiebreaker Si Pachitur Nang Koklo Apithu nong ekapaje ramaya hot alohi sarpo aman pen KAAC speaker Longki Timong Chetongdun Manpeng pen Everester Khorsing Terang Dr. Jirjar Phura KSA Asongja Atum Lapen Rong Asar Rup Asaratum Chetongdun Kerem ke haya terang atum aphan kachetongdun alohi sarpo lapen Manpeng alohi atum si nong e pajirdun lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbieng Long Live Tang Depina Birtake Lapan Sigang Tonik Lo Dome Thakme Kurang Tu